ono što je jako bitno i ono što recimo je ključno u determiniranju, govorimo li mi o narcisoidnom poremećaju ili samo govorimo o određenom vidu adaptacije na okolnosti životne, je učestalost simptoma i trajnost. Ono što je karakteristika narcisoidnog poremećaja, ovi simptomi koji su opisani u dijagnostičkom kriteriju su zapravo učestali. Znači, narcisi su učestalo eksploatatori, narcisi učestalo imaju recimo fantaziju o neograničenoj moći, narcisi neovisno o okolnostima imaju onaj stav da drugi njima duguju, imaju onaj stav da vrijede više od drugih. Narcisi uporno nemaju empatiju, oni mogu imati rudimentarnu empatiju ovisno o kontekstu u kom se nalaze ili ju mogu primjenjivati, a kako bi zadobili određenu korist za sebe, međutim oni fundamentalno nemaju emotivnu zrelost koja je preteča empatije, znači bez koje nema empatije. I u tom smislu jako je bitno uzeti u obzir koliko učestalo osoba pokazuje ova ponašanja koja determiniraju narcisoidni poremećaj ličnosti.